Anyway, the digital, the was on Maganaimo. Ngora. Chinga gichonsi. Tanya go chencha. We are waiting to isane. Nelitalia nelimo. Nyasa. Mwachumo tegere limuna batambeje kwa nambwate gazeti ya Taifa Leo chitariki sana na mwachumo tinyoga 5 mwaka 2022 litukolia Ijumaa etengo Friday. Na incho no botamba soko kwa nenda seti ya The Daily Nation tariki sana na momo tinyi ogatano umwaka 2022 litukolia Friday etengo Friday. Patia headline. Headline ya The Daily Nation nikagotebanga economic boom, but who gained from the growth? Economic boom, but who gained from the growth? Ihe kubatekana nichi nkwana chiumo waziri w'ekibesa iga Kenya umusike ukuri yatani. Asomo gano mulekere asepeji ya gatano limo na ikianda. Asante betenga uchumi yense ya Kenya niko ya kina sekerengo ya 7.5%. Mugano ino asepeji ya gatano. Tuono muliki w'engazeti yebosebwe story ga kubolinga ingo benefited. Kurwa soko kino go uchumi because again to tumanye thinking about senchi Kenya right now if for anything ama goliga mentira saving uchumi ya kina goji ekero kwana ro kina go uchumi yense ya Kenya community kolengana no waziri yo ga batabanga chi sector au nchire chi yakora byo unabone sector yo bulimi na raga igasumo gano yo umulikirege ga page ya gatamba lima batabanga agriculture ya kinete by 5.2 a year growth ya negative 0.2 kuru last year. Nebinte bingi kama magana ICT ya magana manufacturing ya magana trade na accommodation. Watu wana agriculture? Kina say negative 0.2. Negative. Yes. That means onye ya kina kuru onye ya lenge negative 4 ono ya cheteko say negative 2 for example in growth. So origin yegento narali. Yeah. Origin yegento kero zero. Yes. So kero yegento kero beyond zero. That is extreme negative. So when we count yegento yakinde kero beyond zero. Yes. Onye kialing onye yaling negative 4. Ya chile negative 2. Yani ngarabuka na waneli den na bora k. Yes. Negatively. Once a story when we can really dating will make people understand it. Yes. Wali ke ya cha 400. Igawa kina. Anyway. Ine headline mugano ino mulekera se page ya 4, page ya 5, page ya 5 limo 5 ne page ya kianda. Uchumi ya kine tenga ya kine tegojia. Hande na kiwo kina. Moyo ya benefited. By the way, I'm not getting it right. Tindaye nyora buya. Lakini as a headline gazeti ya Taifa Leo, siku 96 za uhuru bahari kuu. Siku 96 za uhuru bahari kuu. Ayero gukonda uchumi yense ya Kenya by the way, unetaraba burunge kolengana no muchanganusyo bo magana siasa ga mungwano yakoro kwa Jefferson Bigambo. Yagotebanga uhuru bono gabwata matuko 95 na limo oka. Koena kinga ngukini yale uchumi yense ya Kenya na kwenye rosibuya. Yes. Gose achigokoro burayi bwaye Kenya kera sabe kiuchumi. Oroboti roire chingu na sepechi ya kabiri gazeti ya Taifa Leo, lakini at the same time wa sepechi yentangani. Yes. Oroboti ndoro rokoro kinga mbali nomo waziri kwa tebanga uchumi yense ya Kenya ya kinire amangana agriculture bulemi. Igoboga endeleta kusalika. Boga endeleta kusalika. Watanga uchumi wa yumba sekta ya kilimo ikizidi kusorota. Tinta ketiko kwana na mangana uchumi mono. Tiga motaka lenye fact yenye orenga seti ya so man, but why ndata ketiko kwana na uchumi yense ya Kenya mono. Yes. Nenche no mo Kenya tindo just uchumi ya kinire gochi. Mogano nora sepeji ya kabiri gasenga seti ya The Daily Nation DUDUS asabana. Kini swali na kubolia. Swali na kuboli koranje. Igoro ya ujuni. Do you expect? Igoro ya ujuni. Ekero uchumi gukina. Igoinki. We need an economist to explain amangana ukuri ya tani. Lakini naendo uchumi ngento kimwa tena nje na kike konse.
economy ni yatorwa sabu muganura sepeji agatondore in fact muganura gadudu sepeji akabere yes asebona abanyanyimbo baunchukire umujumbo mu chore go nominated MP David Sankok watikana no kwera saku mwana waye yes asebona bajagire bakorobo tukikubwatikana n'ekibunduki ekyegoterekana abwate nyumba yemo yabe y'umwana uyatumeka bwo yakalisa cia somotwe na ndo mugano norora sepeji yakabere igoronga naki umungwano yomo ubwatwa umwaka 2018 yakabekwa secera ya committee yes asoko bwateranirwa n'ebikora byobubewa terrorism abwato getwe agakana diniko gendaka alingo itungoshi sega ngo ngole gochi niyo mbiyangendere kobera am safe kogendera ko oberejera ba mungwano ini roboti unorora sepechi ya gatatu ya gazeti ya Taifa Leo agoro kwa Sheikh Guyo Garso agadabanga kamiti tigambero yes ikera sikali by the way tega bwato kolengana no buke bago gitare ko korobo chambazi gete bona gatanga gago soki gukurwari abanyanyimbo mba base kumuita do you know tali ko ngainereri yale negera wata na ndinda tabanga abanyanyimbo ro bago kurekurenda kinaro yo mu bwato getwencherenga bune iyo yes ekina ke kabwato ngobuire lakini abwate nebikora bya areng suspected ko bwato nebikora bya terrorism yes muna soka ko kotini ya celebrate which is gonna family yae get round about gali gaje tabwate na plate agatwa tatiri akabwato akabekumedana gotoka bagalera igolendo ngakia tatiri ase epechi akabire ngukona nange igoro yo roboti ururwa mangana uchumi no koritaya gose kogenda kakukore tamu ya akabire kumura bwense ya Kenya Uhuru Kenyatta ebintu mbire gaiga berereta so bwenge bya mulinire chitoro umura bwense ya Kenya Muske Uhuru Muigai Kenyatta ekemo kiabo no konyarekana kwa William Samoei Ruto kobe president yense ya Kenya umwaka oyo number 2 bagote bagaiga abamenyi ba Central gutanja Raila Odinga buno yo mu Rwanda ribekero kyobura bwense uyo chori na Uhuru Kenyatta egento kende bagote banga obogima bwa kongeira aba Kenya sana another thing bagote bagaiga okoleta amebya mabiri byonse bire imeyazimio la umoja wa Kenya no muchando monene nganga kero kende barachikurigino na Rwanda bibiro ao so the president is sleepless asengenjo okina kwebirengo byobogima aiga Kenya yes a minister yama yotebanga uchumi yense ya Kenya yakini by 7.5% in fact yotebanga yes new jobs yeah yes mabaka yemere mama year 926,000 right new jobs chaba created. How? The Deputy President of the Republic of Kenya, William Samoei Ruto, ekerale ngigoro water park gesonsalia muiso tumese muisonde. Na chite Nyamira. Iya otebanga ekera abanyanyimbo bakurikwa. Nyamira ali mabaga gotoka gusira abera atatu. Abali bakurikwa mabaga abera atatu. Wale miremenga yere. Who is saying the truth? I don't know. Because equally we have to take serious a deputy president. Kera mata serikali ngiko waki. Let me sum up this. Kenyan politicians say ba ukwana ekibata minute and ba mini ekibata ikukwana. Nekendo wento manyegoro ya siasa chinse ya Kenya. Arura. Waicho tigando warumbuga no ino boiga sepeji ya gatano lima senga seti yega ya atedel nation ase ukuri atani boiga tabirenga nonye uchumiense ya Kenya yakine tase kerengo ikyo yes tego chikoira matuko mahange terigo chikogindo daliri njiringi ya bad ebase kuira nanse ko sebase ko shuti goromo nanse gondo wato mochando monene by the way mungwana nale gaiga sepeji kwa gazeti ya Taifa Leo oireki na aseke gambero elio gotakanga obochori bu mwaka uyo botene bwo chigokorekana next year ngana liera atoke Uhuru Kenyatta the president of the Republic of Kenya akolire tamu yaye boikiranu miaka 5 boikiranu miaka 10 kwanza liye 5 10 boikiranu sibe kabisa ni tamu ya kabere bwa ebe chinguru lakini munachebi na Anthony Murima ata betenge kingi anya kokaragazi ata tanga siasa ne constitution ya Kenya
That is the same thing. That's the same thing. Former MCAs wabere bakurwanisana for some time. I think they gave up. Yes. Basogete kurwabisi etamu ya betara era conclusively. Kongo ba fefari arenge ngagiye. No argument yabonga basogete kurwabisi myaka etano exactly etara era. Yes. Because you remember ekero chikura chiage tuchia which year was that? Chia bete December. Lakini echiko bwati kama chiko mutinyo nani wente vae we bala yakare transition ya constitution yakare ya chage to kale mirimo ya 2010 lakini yenda kare ko chage keyinge bwato bulito bwaye goye yes bila CBC ngora ya cha bwato muchando monene lakini lazima tusukumane naye ebengi ya Coop Bank yabekirega igamalieta yabali banyora useba bahatika ko chikoba ukikonyora chi scholarship cyabana bali bago chigosoa sama soma ba secondary school samalieta ino abekira senga city liga ya the Daily Nation mwancho motekali at the same time ukiga page 12 DUDUS something very interesting igoro yamagana siasa bagotebanga Uhuru offers Kenneth and Sabina in search for Raila running mate yagotebekananga muraibense ya Kenya muskuru Kenyatta kero kende ni gatagete gutwaru wanjereria guchia se Peter Kenneth na Sabina Chege gati yabo oyo maye we slot yo running mate a propose to which se Raila Odinga alafu research nere yakoretwa iga bagotebanga bono iga Raila Odinga ni gabwate 18% support Ruto gabwate 53% support asoro kongorwa Central Kenya. In fact, a research went to Deputy President William Ruto because last time Raila gabwate 4% support. Bono igo 18%. In the Central. Yes. Central Inyora. Yes, this is Central Kenya. Inyora Raila Odinga taganeti no 50% ya support kuru Central Kenya kiruwa kajisabu chikura. I think 30% is enough. Yes. So it should worry a deputy president. Okay. Western Raila gabwate 37%, Ruto gabwate 29%. It should worry Raila. Coast Raila gabwate 36%, Ruto gabwate 26%. Lower Eastern, Raila abwate 41%, Bonoiga, Ruto abwate 28%. So without Kalonzo. Nakiona Kalonzo ya uzumbwega. No, I'm just saying I'm empathizing with Kalonzo because without him nazoka Raila bado abwate kura jingi sana. Rowa boronga ya uro. But research endene ya sogete ya Tifa yagotebanga Bonoiga William Ruto. Nero murwaniriri bwekero kyo president Kenya uigwekanete mono ne kiama kia UDA na kiama bono kiwikaine mono imeyense ya Kenya yes kubwati wana ODM by the way ODM is an old party yes lakini nene babegete general kiera babegete byame bi general bono iguriza agenda ne batebaga by the way I like agantaka by the way yeah noroche einsekobanga Raila na Kalonzo No. Raila Kalonzo, last elections, 2018. Yes. Igaba abuate 3% support kuru Central Kenya. Western iba abuate 82%. Right. No, Roger. Na ndiba maoteba coast iba abuate 73%, na lower eastern iba abuate 83%. Inkore ngana na Tifa. Izabu chira wikachia kwe. Tikachira ningmeti chira tangaso maa korona siasa. Na kotebi ntonganyete. Nature running mate gotangaswa kero chiara ligwe nkoigwete Kalonzo kagotebanga ebintu byogonte biganga nanjiko kori interview ebintu bintu na eteire nje Kalonzo tayari kurabo kamanya korre deputy president nare gotebanga kike moko kori mongwana nga moko mwashem nga kumuli kure ndobo komokori chi interview but let me ask you ekero UDA yare gokora nominations they did interviews didn't Ruto go for interview ekiama ne kia bataje interview nde mando mbale bachiete nere gokomo no that's business ya Kenya agiri rende na mara kwa boliri boliri nga no takere omwameriri ono muganeria maya gosomo biso ono muganeria maya aiwezekani no riye shiraya obuneke guru Musalia Mudavadi aje kuongitera tigandwa DUDUS je 13 gaiga Kalonzo agotebanga nje timbu ati a secret deal na deputy president William Ruto na kane tigoro na ndagatebanga igata gete kuiyeria UDA na Kenya kwanza kwa jumla
igo tatageti bosemi bwabo Tatageti mabirabo. tatageti nga basympathize nere mono ngabona atakire gukora ku interview nini bla bla Otora na nde tuchira na. yatoganyere bosio Yatogenda. Musalia Mudavadi no muraibwe kama Kiamani National Congress no alenge Ukwana ndo barosuga. no alenge kebono aratebanga independent candidates bali bakora ikibu president chirire chi project che serikali na Raila Odinga ngaba chikuga bachikura egereze Raila Odinga chikura If that is his strategy, why should it concern him? Say out any strategy. You see, politics needs any strategy as long as you win. Lakini kugiche stabilize amani yense ya Kenya na security yense ya Kenya tigalego. Lakini barwaniriria bange tindo jisenkole dheremo chando strategy nera to muchando buri Lakingo tebaiga. na barabumba koleta bange Use whichever strategy elindo bwechikura, we don't mind. Kagicho morembobo, kagicha to etania ba Kenya, kagicha usalama yense ya Kenya tigaleko ba intact. Sabu chino mwaka chimesa chino amaguta mogo samba yobo tukogati midnight oil inusamba. Lakini naroja abantu bande ba independent bagende IPC bakanyora kumbe mirango ya shiekiru. Yentulia IPC we need a proper no abangwana bali batebetenga kwana bali 14 kwana bali seke gambero mbada ite harmonization yakorwa likiagera na barabonye batumita masakara mbale ndi batanga marieta botayo bantange 300 batana banda bange sana inyura ngabo bali babuire kwanza party nomination bale ndora kwanike umbiga IPC. That's why we need a proper legal interpretation umuntu understand this but madali chikongo anchalire naki onye kwa bwiru kurwa se nomination cheke ama kiliore you can decide kwa independent bono wa decide libwango iga nkiukolera ngalieta lya onye kwa decide libwango gwatumire lieta bone ngento bakolera yeke IEBC tazakiri ko gazeti marieta alia onya yabo tarashugurikero na baro baso system inkibatari gotangaza banga independence bako ende immediate mbora independent no manyete ko ire time ko yeke decision ko ra baya kibitu biko mwini tiheta takwebe kabura ndo petija za yesu yake uikora bimo buoge orega giwira abadabago nduguta mpimani ngwaro yo nega kiaga keteri kiamobera keteri Alfred Keteri kiamobera Ai tegwe na abantu bande bali ba umututo. Talk of Alfred Keteri, and it's true again take Musalia Mudavadi out there. It's a serious thing. Abantu abano bari independent bagwate support base yabo na kibaji kurejizano akini nyango atebaiga onye nere strategy yes onye nere strategy igona ndo basa kutuka yes tobosa kande to neutralize ane nataka ko ngote te kuminga wono ngabono te kobereze mu Musalia Mudavadi ngaki ngabono igenti kyaberu maene na kebo maene ini strategy ya moina yes na erete yekuba ego kuma counter ogwa counter omaitele benga football wakonyole timu ye pattern ya 8 is 2-4-3 ka 7-5 ka 7-5-4 otije defense ya ikirikiri Wakanyara bagwa onye koroji tuwa timana yo konyo zigoli tije defense ikirikiri yes that is it wakonya chipena tigo toka mayaka twangu chigoli kuisha yaje goli kipa azibe chakane gazeti ya Taifa Leo by the way ni gotoro wotigaiga ntu watenga bona utafiti eli akorwa ruto nere bono wakire kokomono neke amakia UDA kolengana na Tifa at the same time kanu barabo batebetenga Kalonzo Tosha yes which koba running mate ya Raila Odinga na ndena ruche Kalonzo musyoka wakambi mono sana which ase umunyakero go Gideon Moi asoko mochora umna koba that's a political statement Onyesa irasi. lakini remember this Kalonzo musyoka na waringe one Kenya yani one Kenya alliance na Gideon Moi so Gideon Moi kuna kitu hapa bana Gideon abantu bali umateye oka gete kuna kwe enjera gete at the same time go kolera korwa sepechi ya gatano oroboti ndore gaiga buna utafiti yakoteba goso obonye obosaki bwatebire okorusyo we curfew korwa COVID-19 yagajite Kenya igokwa mendete obosogose kwa mendiro bosali obonge chi chera chi ichoire na giekora ndabantu bagosibura bari bwata magosa makama ke basiboiru andi bachire komento bosalia
Epula utiga tiga tinga seti yege kurukunga DN2 ni mulikirete megane menge igoro yamangana a motherhood lakini mugano nole ase epula utiga sabakuri limu sobacho yomo kurukunga umunyanyimbo kurukunga Sylvia Kavere asara anticipated ikoba the first female inspector general of police. Kare bakuri qualifications chia ene binta kolere njira kindere ranks chia ena masomo ayo chego bakotebanga she is like lika koba the first female koba mo inspector general mense ya Kenya ina se epola utinga seti yege kero kia Mutiambai. Yes ya Mutiambai Hero Mutiambai. at the same time bali kirtika magana igoro ya joblessness na kirike kogera abantu bakonyora chigasi especially graduates but I'm worried to this. Do you know nga we are having umuntu oli graduated kabisa ile degree ya but tama itikulika CV yo kulike gasi. I've witnessed I've had umuntu ako approach boli ngandikere resume I'm sorry to say he graduate amagojo no uko give up robere kegeka nakuboletiri swali limo nakuboletiri swali limo nakuboletiri swali men engakigete ya maega meso ninyole nakuboletinga eratuka nkurikora abantu ase organization yawo onyole nga omuntu naro obwate D+ umanyete gukora iginteke utagitakore omuntu naro obwate degree utagete kwegere iginteke utagitakore ngora emirimo mondo wedi tigana bane binde yokwa. And let me say this, the government has not paid me, but let me say this, that is why ngwadi beshabasaya bange batike go chaya TVET institutions. Yes Nechi polytechnic kuna kisi asante kabisa. I'm telling you, you cannot compare umuntu wate a diploma ya plumbing kuru Kenya National Polytechnic ya umuntu wate degree first class ya plumbing kuru university. You cannot compare umuntu jite Kenya Institute of Highways and Building Technology Kisi Training Center agakora mechanics no umuntu karuete ngaki kapete Mombasa Polytechnic. I'm not whichever way. That is why no nyene nas enas yebwate a diploma kuru Kenya Medical Training yakiguru KMTC. Yes. Toko mokombe no muntu wate degree ya nursing. Ndoriko kana bantu mbasoma. Kana lakini onye tubwati level kera masomo naga niribo igo by the way. Yes. Onye tubwati inchira yo kore degree. Tigago chaya jiskuru wejichinga chi middle level colleges. My friend. Kwanza naende chibwate skills chiwo sabe wasoko. Iga no MAYAKA mugonjanganya. Umuntu we degree no muntu we diploma. Etingire na role kuyo kobeke tingire cha. Anataka goteba iga DUDUS. In the current Kenya story kire. Yes. In fact tuare skill. Tuare skill. Wetania masoma au tuare skill. Tuwa kuana ga igoro yokoro chikeki. Abantu bago sibya bantama ebichara nini tuare skill era beko bokima SMS. At But least from even your job na masoma. At least tuare skill. asepeche gatano gatatu roboti ndore gaiga nse ya Russia gotebanga ya keirie obosaga ni mense ya Ukraine lakini ibune kororekana bado mbara keiya bantu mbale basirite meyo mochiolia o Mariupol bagenderete ko konywa Mugano nora sepeche meronge benda kabere korwase igoro story ya independent candidates na bago chiko barro kande barachiko ba igetange getindi asichinse mochiri UDA what a lot of support. At the same time moncho motegari korwase amangana yebiasara gege peje meronge ebire na gatano kabere bamokerete gege igoro yamangana ali ya uchumi yokukina na KRA boy gonguru statement gega bagotebanga ebalance by 1.6 trillion. Yes. Igoro yamangana abo yogo collect tax mugano yigora sepeche meronge bena gatano kabera senga seti yega obituary subo igonchi mulikirega abantu bato nyorire timetiko sono bwate kende ustorigeria ya mulikira sichigoso aigani ndoche lero ni tukulia Friday abasani nabo komanya sibaberete lakini ndoche Zekil mtuaga abatabanga bono inyuma ya COVID-19 koburukanie binto MCSK mbajiko chaka nande gosangirira chibesa chibesa timati chibesa ngoje cya konya abasani by the way
Sijui bana. Sijaona sana. Na no muraibu ya Tanzania Musubati Samia Suluhu Hassan ochakire chi movie gete ichi bwate kerenga kiko chikoni nse ya Tanzania na kumanyekana sengima agasoro gichi osori nabagosoria aigando che timu ya Leopards FC Leopards nechigo tware tournament igira chigwa kwa elinde koba inyora abagosori bakagosoririe timu ya lakini babere bagosiria magima abo guchimayega bakunyarukanga Ingwe Legends tournament boigo bamulikete gana ki Real Madrid yabage kwenye karange timu ya Liverpool ase egosori eri yabake gwa quality kulia Jumatano botuko sike minalo kiligia English UEFA Champions League FKF ngwa kwere wachakira weekend yeje ase Mathare United baromerane mu timu ya Sofapaka ritkulia Rero ritkulia Ankyo Post Rangers mba umerane na Bandari Chinga Kibiriko United baragosori na Ulinzi Stars Kariobangi Sharks bagosori na Vihiga Bullets KCB bateme kubali na Chivese Atalanta na boigo Tusker abo barabise chichubaguru se Homeboys na chire chinyemo gose chibate chichu bajire birati gose chibate kanto chibate amarika na Kenya Police no baratake kubabeka jinga inzoia Sunday alia mangana garama Kongori Mayana FC Leopards mashemeji dabi nakwambia hapo takuwa getikere kiege barate bageti by the way gaigas kale takuwa nguo kujanika na wera beka sarani acha tusubiri tuone hapo kusenya nyayo ya available na wera nyayo wezi jua acha tuingie dondo leo watupeleka wapi nataka tuende Kilifi bado nataka tuingie Kilifi bora Kilifi menyoagiro ne kare sana by the way wachire Kilifi sana Kilifi wa Kongiro Kilifi nataka tusoe Kisi lakini endonge obo tukimbolere ngengo koraboke kimanya gocha kere ndo tukukwana umetetarie ebintu tukukwana ninto byo maene kabisa so we don't want ndota etiko go papaika tukokoletera kintu buna kire yakeye Kilifi orogongo rwa coast umungwana yo mananyu omete basikaine na mukaya sana ekera basikaine na mukaya sana mukaya bako motevinga karansa busti angalero aina mariogari musato lero ga darling sabusio bontobo nkwaberia maberaria egaikire mabeyemo akamatevinga my darling leo nimechoka sana jamani karankonya sinini kenda ali duka ora leta gasabuni lero tusabuse libintu gaiga umutumire duka omongwana olia katika harakati zake joko endete duka irangora omongwana kaenda ko endete duka by the way akaigwa bangwana bande bakonya ko buna konya kuruma bale kurusa amati jora sitego kwa gerezo no akaigwa mati jora sitego kwa gerezo bwana I'm expecting you to Rero bono turochio motomire yani mbanja inenge nje ngonya gukonya na bari mirimo yaikeire wono motomire dukana ki endole tega sabuni korwali umungono karinjira kugenda oigura abantu bagukwana kurwa sigitaga agausikigete muino lakini nasa abantu bakoriere mira bagutakuna ngona kuri bali ngambo ngona gukwana bali akabora ngaki igongora asiomeri ndole bambantoki liria siomerie akaraba abantu mbaro abanyaruka mbaro abasaye mbaro baburuke nibona kugamba nemirango nya gutakuna bale nera agayatanga kitigara ikomba kwani akabakwani munyaruko yo maka mwarega ni bwango akamoreka sakole kaja kamate kanyaka ya mbwango no ekanyaka igaye kumbe mbabwate njere baguna kurubondagira gitakaye kwa ganto gitega akate na kana gogikiani gakora gogikiani akeba munyaruko ria gajaga karansange na sare omaite bagaswa kugamba engambe yekabaire sometime bake omongoro ria kebeza bunia jite kuoya adomire no mu omurugi yo kumubwati kurumbanga ki oyo natumete sabuni rende ngayachia na tosabuserie bintu koira bole bona chiza chiaire okoira na gocha nera kaigwa bantu bagokwana nera kabatemte kumanyanga ki aba bagokwana mbarabi bona liria goso aguchime
ase enchera ya ngora tayireti kera gatete kumanyambara bibareo eida na bare kumanyambara byaso ime gosa agende Yes. amaisa gatemana Kai. omusacho ya kabwatire enchera giti yobwange akona kwabuswa engambo kibitete ebwatete nse no munyarukoli Ubugore goze namangana. okungu olio ogotabana no gusinyunga kai ekingi kyagenderera nainde My darling. gaikaria kamotebinga kai maithiri atumigite kumukwanira eng'ombe yegano eduka ekinki ogokora musacho yoko motebi yaya egento ngire naje kuiga iga ngonya na ine imukire iga na manoire gocha ndete sabuni waja ujinga musacho kwise ine bonekero gocha kuisa sabuni kwa maganda ujigi gai no muswati uri akamuikange muswati uri karasto akaimoka akatama Mungu ndo aje kamotebire nde akyo mwanji tigatoke ndo uji nyumba ngora tukiwate tukwade uji nyumba akamwakoro brigadier muswati uri akatabari musacho uri oro Mugungwa kwa kasabasaja baligire. akamomento ruwa kabere Mungu ndo takale tikende akasoka korwa sayi akagenda agatigo muswati uri kumubwati korumaya wikabona ntora manyake genderete oinyore n'abantu banchaine sana. That's a very sad story, yeah? Karasi bibi ntake kora kiangu Number 2 toksere number 1 to tantana to ayako tararuo basemia musubacho yo na sunyuntire to mugako yemeso anataka gukwana iga taruchi umusacha, by the way, and this is an advice to all women, musacha na bago sibino ni chianga. Yes. Kuna shida. Ndio. Musacha na bakuru it's no problem. musacho reti mamu arugo bokuma Musacha na bago anja tebere ronchingo sibye bito kusonye natanga na nyombo mukungu ne gasi akari koso bere busy yake abongo sibye musacha na bago change no mwane napi. The problem comes in. Okay. Yes, it's possible. Kwani ile problem? The problem comes in bono ekerego chikobanga ne naro edimandi manye kurwa somo moino ngabono nga ale rondo sete sana ngwaye wasona na yoruke asenge njakuro chikukuruka igoro wafire tinge tigandu gere family yane, that becomes a problem. Muchano na wasora. Uri abasaja abange, that's where the problem has come from. Oh na wanchira bwaro Ento kyo moeli pi. Ento kyo moeli pi. Yes. Musaji una abo magoso. Tomo make a feeling atali musaji, especially in public. Indeed, abago sees kobo musaji. Na nori yo musaji akobole kale nyomba. Wale wanjo tigerawo. Atigera abati komenta kendi yes. ande keromo gotigerabu na bade bingo kenda ande kupanjuka Ona wata katokoleki. tinko baga sakwati na inwe kerongo kenda kuragira Korona watenda agira ya tore. Dina njira ko ayebweka. Ako bakeyane. Sobora enjenga. Mo bakeyane. Bwato kaye. Bwato kabakeyane. Baito bugete namba chieso. Bwato ka. Bugete namba chieso nyoro basokie ndagira enjenga. Abategera li. Yendri mo waje kali. Ndagira ya eyi. Ndagira ya eyi yo. Aye. Gero ne menyogiro yao. Nairu abategera. Tubwatia so mtandao Facebook KCFM 94.1, ensemelia Twitter KCFM 94.1, ensemelia YouTube na bagotonyora KCFM 94.1, ubwatie mirobiri ito yonsi bunegendereta sinchira ya bene na ndumwa cyo mutegera linyoranga amamerania kuza awards aisire kwa matukabiro katigere by the way. So na boto gusaba mutegereri ogenda zesimi yawo likireta kuza KUZA utume guche 15601 ilindo zakora kwa station yaona mbeyemo imena iskweliro bali yagusi. Gazeti ya The Nation we manyanga mulikire asinga gazeti ya Ritsko lya Rero. Gazeti ya Taifa Leo na bukwe manya iyo mona yanda manga senchira yo wikirano. Tuende weekend bana tuonane hapa sijui tuonane siku gani. Utakuwa wapi weekend? Hapa tu. ono Sawa. mayaka Tu around. igari oboche uri bwa Dini wote mege ndo yana. Hii ngonge. Dini wote mege binde bichi. Really? Dini wote mege binde. Ajira. Ama tobwali, gose ama besi. no ayo
Tato ko bategenje. Ebanga nyoro bunyanya bube. Egetunguo. Nyona kandaniga. Kora njonyo na matumbo burukani. Mujanda te. Wanze kukwana bora. Torwa. Naboko ne Show-Amagazeti kurwa Kenya weka chinse chisiko bunakora tu asore na Kisi FM. Imanye ari ruborito Show-Amagazeti.